Riser. Sanibona igama le-movie yethu The Housemaid yango-2025 la esiqala khona ngoMilly owayeze emzini wakwa-Winchester for ukuzofuna umsebenzi wokuba yimaid or ukusebenza endlini. Unina umnikazi womuzi watshela uMilly ukuthi u-overqualified for ukuthi angaba yimaid njengoba ebona ne-degree yakhe yase-college. uMilly watshela unina ukuthi yena uyaku-enjoya ukusebenza njengomsebenzi wasendlini phezu kwalawo ama-qualifications akhe ngoba umsebenzi awusatholakala. Unina watshela uMilly ukuthi umsebenzi wakho kuzoba uklina bese unakekela u-CC indodakazi yami eneminyaka ewu-7. Unina wathatha uMilly esemkhombisa yonke indlu. Ethi i-idea yokudizayina umuzi kanje kwakuyingenxa yamkhonyana wakhe u-Andrew osebenza kwi-tech industry. Wangena noMilly kwi-living room ene-screen se-TV esikhulu nekhabethe eliyiphuzo elinamawayini. Unina watshela uMilly ukuthi umkhonyana wakhe u-Andrew uthanda ukuspenda isikhathi la endlini, etshela uMilly ukuthi naye angayisebenzisa anytime le ndlu. Unina wakhombisa uMilly kwenye i-living room yesibili emtshela ukuthi lena sijwayele ukuyisebenzisa. uMilly wabuza kunina ukuthi umfunelani pho umsebenzi wasendlini ngoba yonke into ihlelekile la. Unina wathi kuMilly ukuthi ngikhulelwe so ngizodinga usizo. Wacela uMilly ukuthi angamtsheli u-Andrew ethi ukuthi kuse-early nami ngifuna ukuba ne-show. uMilly wavuma wasethi uyambongela. Unina wakhombisa uMilly ekamereni lika-CC ingane yakhona na-7 years. Bathe besuka lapho bahamba isikhathi unina eseyokhombisa uMilly la azolalela khona ekamereni lakhe okwakuyindlu yayingekho phansi nezinye kodwa yayiphezulu erofeni. Ethi kuleli kamera umsindo awuzwakali uma ungaphandle line-soundproof ungadlala ngisho iredio kakhulu. Sebeqedile unina wanikeza uMilly imali kapetrol ethi uzomfonela uma esenzile isinqumo sokumqasha. uMilly wacabanga ukuthi vele unina ngeke amfonele ngoba uyazazi ukuthi lento kwi-CV yamanga. Wathi eseqedile ukugeza itoilet lomphakathi wahamba uMilly eseyemotweni yakhe eseyolala. Ekuseni uMilly wareceive i-phone call from unina ukuthi uyawuthola umsebenzi. Ntambama wafika uMilly kulowo muzi eringa ibhele egeyithini kodwa engaphendwela umuntu. Wabuza enye indoda yayihleli ngasesangweni ukuthi iyayazi nekhodi yokungena khona lapho igate lavuleka. uMilly wafika endlini kodwa wethuswa indlela ekwakungcole ngayo. Wafika unina wambingelele emtshela ukuthi kufanele akline la ngoba yena ulungiselela ispeech se-PTA yakhe. unina wathatha ikhwama ikaMilly eseyombekela endlini. uMilly waklina endlini kwaba ngathi akukaze kungcole. Emva kwesikhathi kwafika u-Andrew baba wakhona nengane yabo u-CC. unina wafika wa-introduce uMilly watshela u-Andrew ukuthi uMilly njengoba ezobesebenza uzohlala la ekhaya. u-Andrew waba ngathi uyangabaza kodwa unina watshela umkhonyana wakhe ukuthi uMilly uzoba usizo. u-Andrew wamukela uMilly wathi esendlini yakhe uMilly wavula efrijini elincane alifica elaline-mineral water wahamba ubheka umnyango wathola ukuthi lo mnyango awukhiyeki uma ungaphakathi ukhiywa ngaphandle kuphela. Nokwathi uma ezama ukuvula iwindo wathola ukuthi alisebenzi alivuleki. unina wangena eselethela uMilly ukudla wamtshela ukuthi iwindo alivuleki kodwa uzomlethela umuntu olungisa izinto la ekhaya azolikhanda. uMilly wabuza kunina ukuthi ngabe lo muntu okhandayo yilo ongemdlule ngasesangweni. Waphika unina wathi u-Enzo lo usebenza engadini. uMilly wacela ukhiye waleli kamera lakhe wahleka unina wathi ngizokulethela ukhiye kodwa vele le ndlu bengeyona yokulala umuntu ibisetshenziswa njenge-storage sokubeka izinto. unina wanika uMilly ifoni entsha emtshela ukuthi ne-credit card yeyimali zala ilinkwe kuleyo phone ethi uzoyisebenzisa ukuthenga izinto zala ekhaya i-showdown ne-gross. Ngakusasa uMilly waselwa ngoba wavuka late wavuka esetatazela esephuthuma downstairs. Wafica unina wayecasukile jikijela izinto. Wafika uMilly unina wathethisa uMilly emtshela ukuthi ubebhale iphepha le-speech se-PTA yakhe. Ethethisa uMilly ethi uyazi ukuthi uyena olilahlile ngenkathi eklina. u-Andrew wangena lapho wazama ukupholisa unkosikazi wakhe. u-Andrew wathi uzoyihambisa yena ingane esikoleni ethi akabhale kabusha i-PTA speech ethi vele nosuku lonke ngaze kushaya intambama. uMilly waklina endlini eqoqa lezi zinto ebeyijikijela. u-Andrew waxolisa kuMilly ethi akamazi unkosikazi wakhe uthi unani kule insuku. Wacela ukusiza uMilly wathi uMilly akakhululeke uzohendlisha yonke into. uMilly wathi seyolahla uplastic kadoti wabona u-Enzo wayimile ngaphandle. Wathi sabingelela uMilly ethi uzama ukukhuluma naye wabona unina ngewindo wasuka lapho u-Enzo wahamba. Kwathi late uMilly eseklina etoilet uMilly wafica elinye iphilisi kanti lapho kuzoqhamuka unina emva kwakhe ecomplaina ngokuthi yena yedwa akaze aqualify njengabanye omama be-PTA. Wathi kuMilly akenze ukudla ngoba yena ukwi-PTA meeting. Esekwenzela ukudla uMilly wabuza ku-CC ukuthi angakuthanda nokuphuza ijuice. Wavuma u-CC wathi akamenzela ijuice kodwa hhayi kule glass ngoba ingcolile. uMilly watshela u-CC ukuthi le glass isanda kuphuma kwi-dishwasher but still u-CC wamtshela ukuthi angeke aphuze ngayo. Wafika no-Andrew wathi kuMilly akahlale adle nabo. uMilly waxolisa ku-Andrew wathi ngeke akwazi usabhizi ngasamthing. Esesekamereni lakhe uMilly wayebuka iprofile ye-Instagram ka-Andrew. Kwanokho umuntu emnyango kwangena yena u-Andrew emphathele cupcake
cake. Nokwathi lapho u-Andrew sesondele ethi ukhisa uMilly waphaphama uMilly wabona ukuthi ubephupha. uMilly wathi eselungisa itafula ekhishini wafika unina wamnikeza ukhiye waserumini lakhe embuza ukuthi nisale kanjani izolo ebusuku no-Andrew no-CC. Wathi uMilly sisale kahle. Wathi unina u-Andrew kodwa akayithanda indlela opheka ngayo kodwa uyadla njengoba usuke elambile. Nokwathi nge-weekend ngomgqibelo unina wacela uMilly ukuthi amhambisele ingane kwikilasi labo lomdanso weballet. uMilly wathi day off yakhe. Wathi unina ukuthi ugeje i-appointment yakhe yase-hair salon ethi ngenxa yale PTA speech yami uyilahlile kumele ngiyo-attend i-meeting ebalulekile. u-Andrew wafika lapho ezwa bephikisana. Wathi kunina uzomhambisa yena u-CC kwi-ballet class yakhe. uMilly sembonisa ekhuluma ne-parole officer yakhe eyayimbuza ngesimo sakhe sempilo manje. uMilly wachaza ukuthi wenzani nokuthi usebenzaphi nokuthi uhlalaphi. i-parole officer yatshela uMilly ukuthi akawubambisise lo msebenzi otherwise ma ingenza iphutha angabuyela la ejele azoqedela le minyaka yakhe u5 esele. Emva kwe-meeting uMilly wafonelwa unina wayemcela ukuthi ucela amlandele ingane eklasini lomdanso wabo weballet. uMilly wafika kuleso studio somdanso wahlangana nomunye womama be-PTA wazisho igama lakhe ukuthi uPatrice. noMilly wazisho ukuthi ubani nokuthi usebenzela umndeni wakwa-Winchester uzolanda uCC. uPatrice wabuza kuMilly ukuthi uzomlanda kanjani ngoba ngimtshelile unina ukuthi ingane isazoba ne-play later wavuma. Wathi uMilly akazi na uthunywe kanjalo. uPatrice efonela unina waphika kuPatrice ukuthi uke wathumela ukuthi akulanda uCC. uMilly wabuyela ekhaya ngesikhathi esethi uyangena endlini. unina wathethisa uMilly embuza ukuthi ungiqhathelani noPatrice ungiqambela amanga ethi ngoba bengikade ngikutshelile ukuthi uCC uzoba ne-sleep over akazukulala la. unina wa-introduce umakamkhonyane wakhe umaka-Andrew Evelyn ethi ulethele u-Andrew izitsha ze-China set. khona lapho no-Andrew wafika wabingelela uma wakhe. Ngalobu busuku kuMilly kwakungalaleki waze wahamba downstairs wayobuka i-TV. nokwathi emva kwesikhashana kwafika u-Andrew naye wamjoyina. uMilly waxolisa esethi uyahamba u-Andrew wamtshela ukuthi akahlale bahlala babuka i-family feud ndawonye. uMilly watshela u-Andrew ukuthi uyayithanda le show. u-Andrew wathi uma engathatha ifamily yakhe ayilapha bangafike bahluleka ama-question ngoba bahlangene. wasebuza kuMilly ngomndeni wakhe. uMilly wathi abaxhumene kangako noma kokungathi akafuni ukukhuluma ngale topic yomndeni. uMilly wabuza ku-Andrew ngomndeni kanina. u-Andrew wathi abazali bakanina bashona esemncane unina ngokushisa. amaphoyisa agcine engatholanga ukuthi umlilo uqhamuke kanjani kanti abanye babethi unina owayeqale lowo mlilo. khona lapho wangena unina bafica bobabili. u-Andrew watshela unina ukuthi bebeyibukela i-TV show ngekathi esukuma u-Andrew sehamba. unina watshela uMilly ukuthi uphelile umsebenzi. uMilly wancenga unina ukuthi cela amuphe elinye ithuba. ekugcineni wavuma unina kodwa wamtshela ukuthi akadlalele kude nendoda yakhe. Stay the fuck away from my husband. uMilly wenza ukudla for umhlangano we-PTA wabalalela behleba begxeka abasebenzi babo basezindlini. unina naye wabatshela ukuthi naye udinga umsebenzi wasendlini. omama laba bambuza ukuthi usenesikhathi esingakanani ekhulelwe. unina wabatshela ukuthi empeleni yena beno-Andrew basazana. wathi basaplaneni ukuya e-fertility clinic. kwangena i-phone call efonini yakhe wasukuma esethi uyayiphendula. wathi uma esukuma ehamba basala omama behleba ngayo. uPatrice wathi uyakwazi ukubekezela u-Andrew ukuhlalela unkosikazi onjengonina. bethi unina wayengena lutho mhla eshada no-Andrew. bethi unina usokwahlala u9 months wonke esibhedlela seyinhlanya. ngaleyo langa ebusuku uMilly wabhala ijournal ethi kungenzeka ukuthi unina uyahlanya ukuthi wamqambela ukuthi ukhulelwe. wangena lapho unina watshela uMilly ukuthi ucela amgadele uCC ngomgqibelo ngoba yena beno-Andrew bazawa kwi-appointment kadokotela. wavuma uMilly. wafika lowo mgqibelo bathi behamba unina no-Andrew. uMilly wabheka la kuhlala khona amaphilisi ebona amaphilisi kanina ukuthi unina udla i-treatment ye-psychosis ubuye aphanjanelwe yikhanda. uMilly wafonela umngane wakhe uLex embuza ukuthi ayikho nenye indawo ayazi angawufuna khona umsebenzi ngoba ufuna ukuhamba kulo muzi. ingane uCC wayizwa leyo nkulumo wabuza kuMilly ukuthi uyahamba yini. uMilly watshela uCC ukuthi akahambi wamenzela isandwich. uMilly ebuza kuCC ukuthi iziphi izinto ayithandayo esikoleni. uCC watshela uMilly ukuthi angiyena umngane wakho ongibuze leyo nto. wathi uMilly kufanele ngikubuze ngoba ngiyakuthanda ngiyafisa ube umngane wami. uCC wadlala nalento yakhe onodoli eyikhulumisa eyilingisele ngathi kukhuluma abantu ababili. Do you want juice or water? Juice, please. Don't spill. Juice is a privilege. I won't. Did you go to the salon today? Yes. uMilly wabona nalo nodoli wakhe omncane ajwayele ukubeka emotweni akade kubeka endlini. wathethisa uCC wathi ungaphindi uyothatha izinto endlini yami. khona lapho bezwe unina eqhamuka ngaphandle memeza esitholayo ukuthi unina wayene-premature ovarian insufficiency okuchaza ukuthi wayengazali yilo nhlobo yomuntu wesifazane ongayitholi iy'ngane. u-Andrew wayethi sebeneminyaka bezama ukuthola ingane kodwa manje unina ngale nkinga yakhe okungakhulelwa akakwazi. ephawula nokuthi uCC akuyona indodakazi yakhe yangempela ebiological. ngalobo busuku uMilly waphaphamiswa umsindo wabo bexabana waze wavuka eseya
downstairs eyobheka. Wafica unina ephethe uphisi weglasi onegazi. No-Andrew waqhamuka emva kwakhe wawuthatha lo phisi weglasi wamphuca. Ngakusasa unina waxolisa kuMilly ngokumqambela amanga ukuthi ukhulelwe. uMilly waphendulanga wasmile. Waqhubeka unina wampa uMilly ezinye zezimpahla zakhe. uMilly wanqaba ukuyithatha kodwa unina wamncenga. Ekugcineni wavuma wazamukela uMilly. unina wacela uMilly enye ifavor ethi ucela am-odela amathikithi amabili asesinema eBroadway. Bazoya emoveni no-Andrew ngoba no-CC uzobelele kwamngani wakhe. Khona ngomgqibelo uMilly ezokwazi ukuba ne-day off. Wavuma uMilly. Great. Later uMilly wahamba waya eklasini loBelay for ukuyolanda uCC. Wabuzwa omunye womama ukuthi ngabe uyena inemaid entsha esebenzela umndeni wakwaWinchester. Wavuma uMilly. Lo mama watshela uMilly ukuthi le ngane uCC incane nje sidlulwe ezintweni eziningi. Ubunina usokwazama ukuyibulala ngokuyicwila emanzini. Nokwathi later unina wazama ukuyibulala ngo-overdose amaphilisi akhe. Wathi leyo mama basindisa uAndrew bobabili. Esebuya uMilly wabuza ku-Enzo umsebenzi wasengadini ukuthi wazeni ngomndeni wala ekhaya. Wavela waphazamisa unina ebuza kuMilly emthethisa ukuthi wathengeleni amathikithi asesinema. uMilly wamkhumbuza ukuthi wena obungithumile. unina wathethisa uMilly ngokumqambela amanga ngoba yena beno-CC baya kwi-art camp kulo mgqibelo zayo. Wathi unina ngoba la mathikithi awabuyiseleki emuva, le mali yawo awathenge ngayo uzoyidonsa emholweni kaMilly. Kusenjalo kwafika u-Andrew wathi kuMilly akakhululeka ayikho imali ezodonsa emholweni wakhe. Emva kwey'nsuku ngomgqibelo unina no-CC bahamba for i-art camp. uMilly wathatha ishawa nokwathi ephuma eshaweni wahlangana no-Andrew. Waxolisa u-Andrew wabaleka waphinde emuva. Later u-Andrew wabuza kuMilly ukuthi ngoba la mathikithi engabuyiseleki emuva ngeke akwazi ukuthi bahambe nayo bayobuka le movie esinema. uMilly waqalwa ngabaza ekuqaleni kodwa wagcina evumile njengoba simbona esigqoke enye ingubo ayiphiwe unina. Ba-athenda lapho baba nesikhathi esimnandi. Wathi later bayehhotela ngesikhathi u-Andrew echazela uMilly ukuthi urani data processing company ekuyinkampani ayishiyelwe ubaba wakhe. Wathi sikudala ezama ukuba umkhwenyana o-right enanesifiso sokuba ney'ngane. Wabuza kuMilly ukuthi uyafisa ukuba nabantwana. uMilly wavuma ukuthi ngelinye ilanga uyafisa. Sebese front desk reception ehhotela uMilly wacela ku-receptionist imboleke i-charger iphone. Wamnika lo sisi i-charge uMilly. Bahamba sebeyolala emarumini ahlukene ehhotela. Wathi lapho uMilly esechaje ifoni yakhe wafica inqwaba yama-message amthethisayo abewashiyelwa unina ecasukile. uMilly waphatheka kabi waze wayokhombisa u-Andrew ngesikhathi eseqala esethi uyakhala. u-Andrew wamthulisa ethi engakhali wa-enda yapha lapho esemkhisa nawagcina sebelale ndawonye. Ngakusasa u-Andrew wayencoma ubuhle bukaMilly. Sebebuye ekhaya bayakhululeka uma bethola ukuthi unina ubengakabuyi. Baqhubeka bekhisana kanti izogcina ifikile imoto kanina wafika. unina wafika esexolisa kuMilly ngenqwaba yama-message amsendele wona before. unina wabuza kuMilly ukuthi uyispende kanjani i-day off yakhe. uMilly waqamba amanga kunina wathi kade kumngani wakhe uLexi. unina wabuza kuMilly ukuthi njengoba usupheka kahle kanje wakwazini ukufunda ukupheka ngesikhathi uboshiwe ejele. I've been meaning to ask you, did you learn how to cook while you were in prison? unina watshela u-Andrew ukuthi uMilly lo usespende u-10 years wonke esejele kade boshiwe ethi kodwa siyabonga ukuthi uyazama ukubuyisa impilo yakhe kangcono. unina wanikeza uMilly i-shopping list yezinto ekufanele ziyothengwa ethi sebenzisa imoto yami ngoba le yakho sibuke kuyisihloko esingamukelekile enkulumeni. You use my car for running errands from now on. I'm afraid yours is becoming an unwelcome topic of conversation. Ese-supermarket uMilly wahlangana nomunye womama be-PTA wanothisa ukuthi uMilly uphethe ifoni entsha. Watshela uMilly ukuthi abanye abasebenzi basendlini bayanqaba ukuthatha ifoni kumqashi wabo ngoba sometimes usuke engakuphi ngoba ekupha kodwa usuke efuna ukuku-track indlela oyihambayo. Kwamphatha kabi uMilly ukuzwa lokho ethi kungenzeka ukuthi unina useyazi ukuthi bebeye esinema no-Andrew nokuthi balale ndawonye ba-track. Khona lapho kwafika amaphoyisa azobopha uMilly. Emva kokuthi unina ebekela amaphoyisa ukuthi imoto yakhe intshontshiwe. Emva kwesikhathi wafika u-Andrew ezokhipha uMilly ekuboshweni. Bese emotweni uMilly wagcina evumile ku-Andrew ukuthi uswakwaboshwe sese-high school. Wathi u-Andrew asikho nesidingo sokuthi uzungichazele ngempilo yakhe edlule ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu o-right. Nokwathi sebengena endlini beno-Andrew unina wabuza ukuthi ubungiqambelelana amanga esemkhombisa amathikithi asesinema. Ethi nina nobabili niyajola. u-Andrew noMilly baphika. Ethi u-Andrew usuphinda lento yakho-ke yokucabanga into engekho wenze ngathi ikhona. unina waxosha uMilly wamtshela ukuthi ufuna nemali yakhe. Wamthethisela nawe ukuthi untshontshe iy'mpahla zakhe zokugqoka. u-Andrew wammemeza kakhulu esecasukile waxosha unina. unina waqhumisa uMilly ngempama before aphuma ahamba bashiye. Esehambile unina noMilly wacela ukuhamba etshela u-Andrew ukuthi ufuna ukuyothola umsebenzi kwenye indawo engcono emzini ongenazo iy'nkinga zokukhuluma ukuze abooste ama-parole conditions akhe. u-Andrew wathi uzohlala nami la ekhaya unina ngeke asabuya. Wavuma uMilly. Kulezo y'nsuku izinto zase zimhambela kahle uMilly ngoba sebesele bobabili no-Andrew beba nesikhathi esimnandi. Ngelinye ilanga u-Andrew watshela uMilly ukuthi uma wakhe uyasithanda isimile sikaMilly. Ngelinye ilanga ekuseni uMilly ethi wenzela u-Andrew breakfast. China plate ka-Andrew wayiphathele uma wakhe wethi uzokubona u-Enzo wayimile emnyango emgqolo
emgqolozele. Kwaphahla-ke leyo China plate ngesikhathi u-Andrew esefika esexosha u-Enzo. uMilly wathi ngiyaxolisa ukubulala i-China plate oyiphathele uma wakho. Wathi u-Andrew khululeka asikho isidingo sokuxolisa kodwa wamtshela ukuthi akaqoqe bonke ophisi beplate uzobanikeza umuntu ozomfakela iglue. Kwathi ntambama uMilly wangena efica u-Andrew emile ethule ebuka le China plate ephihlekile. U-Andrew wabuza kuMilly ukuthi abaklinanga ngani labo phisi. Wathi uMilly besaba ukuthi kungenzeka asikeke yena wazi ukuthi iplate elifile liyalahlwa. U-Andrew wathatha uMilly bahamba babuyela embhedeni ofarisha ne-champagne ukuthi baphuze. Baqala baphuza leyo champagne baqhubeka nokuyijabulisa bobabili. Nokwathi later delele waphaphama uMilly sevuka yedwa. U-Andrew engasekho wathi uyovula umnyango wakhumbula ukuthi konje lo mnyango awukwazi ukuwuvula uma ungaphakathi. Wamemeza kakhulu uMilly kodwa wakhumbula nokuthi le ndlu uma ivaliwe yi-soundproof awuzwa uma ungaphandle umsindo oqhamuka ngaphakathi. Sisacela ukukubuyisela emuva sikukhombisa ukuthi ekuqaleni kwenzakaleni sizobuyela esikhathini samanje. Kwathi unina esehambile exoshwe u-Andrew wayejabulile unina ngokuthi uphumile endabeni yokucontrola u-Andrew. Kuyavela la ukuthi umuntu ohlukumezayo kahlehle u-Andrew osehlukumeze unina iminyaka beshadile. Nokuthi i-trauma kanina yayiqale esemncane sena-8 years old emva kokushonelwa abazali bakhe kanti futhi u-Andrew hamba efafaza amanga ebantwini ukuthi uyena unina owaqala umlilo wabulala abazali bakhe kodwa kuyena. Unina ekholeji wayefuna ukufundela ukuba yiloya kodwa impilo yakhe yashintsha ngesikhathi esethandana nothisha wakhe nokuyila agcina ekhulelwe khona ingane u-CC. Kodwa leyo ndoda yabalaxaza kanjalo waqala kabusha impilo yakhe unina ngokusebenza njengesekretari ofisini lezomthetho. Kwathi ngelinye ilanga ibhosi yakhe yamthethisela istain sokungcola eshethini lakhe imtshela ukuthi akahamba oyiklini nokuyilapho u-Andrew amnothisa khona. U-Andrew waxolisela ibhosi yakhe kunina wamcela out emkhiphela kwedini. Kwahamba isikhathi wapropose u-Andrew wavuma unina. Bashada u-Andrew nonina kodwa unina waqala wanothisa izinto ey'ngekho right ngo-Andrew especially uma ecabanga ifiance ka-Andrew bezoshada naye ukuthi why yawukhansela umshado yathi ayisafuni ukushada naye. Ngelinye ilanga u-Andrew watshela unina ukuthi kufanele azame ukuyolungisa la ekuqala khona iy'nwele ey'mpandeni zey'nwele zakhe. Wavuma unina ukuthi uzokwenza lokho esaluni. Ngosuku olulandelayo wanothisa u-Andrew ukuthi akayenzanga leyo nto ey'nweleni zakhe unina. Wathi unina ukhohle ngesikhathi eyoshiya ingane yakho endlini kamngani wakhe uzozenza. U-Andrew wasethuma unina kwi-attic room ukuthi akomthathela ifayili yakhe. Wahamba unina kanti u-Andrew uzomlandela ngemuva afika amlokhele ngaphakathi endlini. U-Andrew watshela unina ukuthi akadonse zonke iy'nwele ey'sekhanda lakhe. Ethi u-Andrew umuntu wesifazane muhle ngey'nwele so kufanele yinakekele. Unina wayehlezi ememeza kodwa u-Andrew ethi uyothola usizo mhla wenza lento engikutshela yona. Nokwathi lapho emvulele emlethele amanzi okuphuza. One of the strands didn't have a follicle. Waphuma unina esegijima eyobheka ingane yakhe uSisi. Kanti sathola ukuthi lamanzi ayephuziswe wona unina ayedragiwe. U-Andrew wayesteja le nkulumo enzele ukuthi kube ngathi unina ubezama ukugwilizisa ingane yakhe emanzini uSisi. U-Andrew wabiza amaphoyisa ngokuthi amfice unina edragiwe amanzi awaphuzise u-Andrew. Amaphoyisa amthatha ngokuthi uyahlanya ayomvalela esibhedlela seyinhlanya. Unina wakumukela ukudla lawo maphilisi abantu abagula ngengqondo wathembisa ukuthi uzoqhubeka nokwadla. Lokho wayekwenzela ukuthi akwazi ukusondela nengane yakhe uSisi. Kodwa unina wayethuswa ukuthi u-Andrew sewabhale wonke amaphepha kube ngathi ingane izophepha uma isesayidini lika-Andrew. Lokho kwamenza unina makwenzeka ecabanga ukubaleka angakwazi ngenxa yengane yakhe agcine ehleli no-Andrew noma engathandi. U-Andrew abantu bangaphandle nomhlaba wonke ubewuvezela as ukuthi uwumkhwenyana oright futhi obekezelayo ngokuthi ubekezelela ukuthi uthandana nomuntu ogula ngekhanda. Ngesikhathi u-Andrew egqamisa ukuthi unina uwumuntu ongaphilile engqondweni. U-Andrew uwumkhwenyana oright onakekelayo. Khona lapho u-Andrew wayesaqhubeka nokufuna ukuthi athole iy'ngane ekungezakhe kodwa unina wayesesazi isimo sika-Andrew sokuhlukumeza nokufuna ukucontrola wazifaka i-IUD for ukuthi angakhulelwa. Waseyahamba wayokhokhela udokotela ukuthi atshele u-Andrew ukuthi unina uwumuntu ongakwazi ukukhulelwa ngeke akwazi ukuthola abantwana. Emva kwalokho u-Andrew wamhlukumeza kakhulu kunakuqala unina nokwazi kwasiza u-Enzo umsebenzi wasengadini ukuzama ukweqisa unina noSisi ngokuba-createla ama-fake passports kodwa nayo leyo plan u-Andrew wagcina eyibambile yangaphumelela. Kodwa unina wagcina eyibonile i-weakness ka-Andrew ukuthi u-Andrew ufuna ukunconywa nokuhlonishwa. Wayenza yaphumelela le plan yakhe yokubaleka unina ngokuthi asebenzise uMilly njenge-replacement yakhe ngokuthi uMilly akanamuntu akanamali futhi uwumuntu odinga usizo uxakekile. Unina wabona ukuthi uMilly uzoba umuntu o-right for ukuthi ahlangane no-Andrew. Waseyihlanyisa kakhulu unina njengoba kade sibona enza izinto kuMilly aphinde ayipheke. Kodwa unina wathi esethola kwi-profile kaMilly ukuthi ubekade esejele wayishintsha iplan yakhe unina waqasha u-Enzo ukuthi abe yiso wamgada uMilly. Ngesikhathi unina eseprepare ukuhamba e-California noSisi. Mase sibuyela esikhathini
manje njengoba besithe sizobuya. U-Andrew utshela uMilly ukuthi leli plate olibulele iplate angasoze ahlukana nalo ngoba wakhula edlela kulona kusukela ebuncaneni bakhe. uMilly wazama ukuchazela u-Andrew ukuthi kube yingozi akubona ngamabomu, kodwa u-Andrew watshela uMilly ukuthi into yasemndenini wakhe ibaluleke ukudlula yonke into ekhona. u-Andrew wanika uMilly uphisi owodwa weplate ngaphansi komnyango, ethi ngoba ophisi beplate abaphihlikile bawu-21 akayisike ngaloko phisi esiswini amanxeba awu-21. Wamxwayisa ngokuthi futhi lento engiyishoyo uma uyenze wrong uzophinda uqale kabusha. Before ayesika uMilly wacabanga le ndoda ayithandana nayo ayibulale kade boshelwe yona, ukuthi nayo yayi-rich futhi ifuna ukuhlonishwa emphakathini iphinde ifuna ukubukwa njengomuntu onakekelayo othembekile njengoba kwenza u-Andrew. uMilly waze wayibulala le ndoda wadonsa 15 years, wawudonsa wonke wawuqeda u-10 years waphuma ngeparole kulo 5 years njengoba engaphandle ngeparole. uMilly waqala wayirealize lento ukuthi unina ubeyenze ngamasibomu lento ukuze kugaxele yena uMilly. uMilly wayesika lapho kawu-21 waquleka. Bese restaurant unina nengane yakhe uSisi watshela uSisi ukuthi baya eCalifornia. uSisi watshela uma wakhe ukuthi abahambe noMilly. unina wathi kuSisi akakhululeke uMilly usehlala no-Andrew manje. u-Andrew wabuya wazotshela uMilly ukuthi uyayiqhenya ngaye njengoba ekwaze nokuphasa le test usezothola yonke into ayifunayo, ethi as long uzokwazi nje ukuthi iphutha olenzile kufanele ulithole isijeziso khona ungeze ukuliphinda ulenze lelo phutha ngokuzayo. uMilly wavele wamgwaza ngommese omncane owawusemva kwefriji elincane. uMilly waphuma bale wavalela u-Andrew lapho wathatha ifoni yakhe, nokuyilapho athola khona ukuthi kunamakhamera afihliwe la endlini. ngenkathi esehleli uMilly edle isandwich kwangena imeseji eqhamuka ku-Evelyn noma ka-Andrew efonini ka-Andrew. uMilly wavele wathatha wonke lawo ma-China set ngoba esebonile ukuthi u-Andrew yawathanda, wathi akayikhiphe izinyo langaphambili ngaleli thuluzi emfakela lona phansi komnyango, ethi uma uhlulwe kuyikhipha izinyo ngizophahlaza wonke la ma-China set agcwele la. Ngokubona ukuthi uqinisile uMilly, u-Andrew wagcina elikhiphile izinyo. uMilly wancoma u-Andrew ngokuyikhipha izinyo wamtshela ukuthi ngiyabuya wahamba. Ngalobo busuku unina wabuya esezosiza uMilly, kanti uzothi uyabheka kwikhamera uMilly wabona unina eyovula umnyango wase-attic house. Kwathi engakamxwayisi kanti kuzoqhamuka yena u-Andrew waphusha unina wamginqela phansi, kanti u-Andrew uzoqhubeka nokujaha uMilly. Babhuduzelisana lapho ukuthi uMilly wagcina ekwazile ukuphunywa ku-Andrew ngokwazi ukucasha uMilly engamboni u-Andrew. u-Andrew wabuya wazoncenga unina ethi ucela ukuthi uthando lwabo lubuyele esimeni ebesiyisona ekuqaleni. uMilly waqhamuka ngemuva waphusha u-Andrew wehle sewuphahlazeka phansi washona u-Andrew. unina wakhipha iglobhu ngesikhathi naye idedela phansi iyophahlazeka no-Andrew. wathi unina uzotshela amaphoyisa ukuthi u-Andrew uwe ezama ukushintsha iglobhu ebishiye. uMilly wathi amaphoyisa angeke asikholwe leso story, kodwa unina watshela uMilly ukuthi ukuze ube safe nawe kuzofanele ungabi khona. Kwathi uMilly before ahambe wadedela izinyo lika-Andrew ukuthi nalo liyowela eduze komzimba ka-Andrew. Nangempela unina sekufika amaphoyisa wabekela istori njengoba kade sinjalo, kanti ngenhlanhla iphoyisa elalihendlishe lelo cala laludadewabo ka-Kathy owayi-ex ka-Andrew yakhansela umshado ngokuthi nalo liphoyisa laselimaza umqondo ka-Andrew. Ngokuhamba kwey'nsuku emva komngcwabo ka-Andrew, omama be-PTA abangani bakanina babefikile for ukuzoduduza. u-Evelyn uma ka-Andrew wafika wabatshela ukuthi indodana yakhe ibinesmayile esihle kabi, ethi amaphoyisa athole izinyo eduze kwesidumbu sakhe. wathi u-Evelyn uma ungawanakekeli amazinyo akho ayakulahlekela. Emva kwesikhathi kwafika uMilly, unina wamnikeza imali emtshela ukuthi akawuqala kabusha impilo. Ngokuhamba kwey'nsuku siyambona uMilly esenza i-interview komunye umuzi for ukuthola umsebenzi. Nakhona kulowo muzi kwakuwumuzi wabantu aba-rich, umama wakhona wamqasha uMilly wamtshela kodwa ukuthi ubabola ekhaya uwumuntu oyinkinga kakhulu ukuthi ungadila naye. uMilly wathi ngiyawuthatha umsebenzi ngizoqala nini. Siyayibeka lapho le movie elandelayo bafethu soyithola uma ngithola ifoni, makhona ungiboleka ifoni sizoqhubeka, but eyami isalahlekile njengoba ngichazile ukuthi ngisalindaba ye-insurance banginikeze nje.